Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, TPQ Al Hidayah Air Mata Cina Ambon Maluku sekarang sudah pembuatan lantai 2 dan pemasangan dinding. Kedepannya juga ini masih rencana cari dana untuk pengocoran lantai 3. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga semua donatur yang sudah memberikan selama ini ada barokah di Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العاشقين تسير هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله